Gur mín más milléon ír na le móma. Mus na habar Eleni. Tá péir le crochtan sin hála mat. Hanú níiad mu bheúlga mé tú díanana choile hósta té chu crogus tá tú lení. Mas tú na papirste fósúil? Ó sé tíine se ráid túr cólín ceannait. Nach te sin inis. Gúteas chusí me gúsín tíle feidir. Well, le bheith féarneach se gamid figus go láras cho leháid níos mó. Ó, baiteid. Mar bhfuil dácha sé tá faoi héin sachlóineach lena dhéana muis. Na ceab go fadal láirí go seach le steach siúpa. Is sé scéirú chuú bhil go steach se láda. Mú má feige mocht. Tú brean cha cían ní lení festan bailíart? Le cheo speisialta tarla go réo na cheo? Ní le ríúma. Agla bugta leidirnom, smuoine bhíh láras. Órá, gus as muoine se bhá? Ó, de sama. Seafuid cinint fú luchra stáit herbhís. Chlár nach chháir stáit an bheice tú. Si bhí éon táile a lena hebí tú dhéana. Mína máda. Mar feice me se baráid? Sám stoí sám. Mu si me cuioine bhil bhá bhcht mar an éana feidir. Á mu se tá mná le láras. Í me dear bú deóhide ar i ddíad mar bhíle meú nar ag beisteachcha a sláda. Peú ceart. Má mu sin nach chuútar gáidí be feidir te se ráile. A cefan a níos tungur tú techt bhil me caiile telefón. San ní a samhaine díú be dearnach. Écha bhí me surprise ortuid. Ná mu se gnearna tú sinna feidir tá mé ráile. A feidir gáidíide tána idir fríméid ar an bú Somáil ríiste. Is feardíobh se bheith gimacht be sibh dearnach don scoil ríis, ba nó eile bháile goibh. Oké, tá mas gimocht. Rianna. Rianna. Caird. Ceart art daydreamer Eddie is though, hey? Oh, dúnarú se. Imi géis an bhharrta goibh. Tá great, tá mas gimocht. Feice was nacht. No, éici sé mise. Oh yeah, tá cuasa sin na. Be mé ra sem mórach. Well, bhíoh crack ar scail. Agus nádín dar an Easter eggs, okay? Okay. Slán, Eddie. Slán. Am I cup an cafe got? Yeah, okay, bye. Vince, a gceappa. Nach féad fáil láirt le donacha. Uair bháin eile. Look, ní creidím se gan éastócht donna chalumsa. Fiú a méid sé ggéirigh láir leis. S ní heastín weim láir leis. Ach ní féidir leit ligan de chéad a le raigla seo. Ní leis ar bit é. Ní cheap mé go ráil se mar seo. Caird. Well, lig mé sí sé. Bhí sam go méid chu me scéal a bhína do Sierra. Nach féad fáil láirt le céara. Nú le sinnéad. No, ní láir mé le dinar be. Ní féidir am teachta idir sinnéad agus. Ó sinnéad. Tá gwnóg sinnéad a béal dúnta. Nancy, stop. Ní féidir am teachta idir sinnéad agus a thothir. Tá sád héine sin. Céan chuí ar féidir le do rim thuirtear seo. Ligan de chéara séla lit. Agus de gáfáiste bharú. Ní dóilm go gáráach an sais sin cansilina, Nancy. Is minic a bhíon an íar na sheriff. Brenna, Nancy, nó bé capar go cumalumsa. Is preisiach é seo. A caithí círia a hintíon héna dhéanamh suas. Ach! Níl inte a chalí nóg. Tá dóna ar pláta eici gan mise chuma leather sa scéal. Tá is gom. Ach two wrongs don't make a right. Brenna, Nancy, caithe tosa ligan leis an scéal seo. Tá mé rá leat. Fág fao círa é aontíon héna dhéanamh suas. Okay? Bastard go chunta tú sin. Could you tart? Could you dúirte? Speg go bhain tamil sin ach le aige dí na róhéin. Well? Áníar a tantal a ráigeach go. Gachmuid full an frank disclosure íon. Full an frank disclosure mo hún. So could you dhéanamh inis? Na bhí go mar bárú bheith. Ní le déanana neach fannacht. Cáil muidir náid se sochtú chalín. Gan tusa bheith gur an teach a harantin was an molla chorin. Could you free a tart? Níor... Dún do fláb thusa. A do gón dachar dinta don clústeachta teach se. Ní dhearna mé se tada. Pa bhacht an lágam. Na dig me gobadán mar is isteach fa dhéon mo hí. Pes go mai céis gétharin. An shake? An bastard malaí sin? Ní hé. Ní bhah sé de chánicht annach. Scé dúdas a cíntearin. Han bhí hela bhí geiste gom.
Higlam sa inchdaid gur do wachín is scintilis. Ag scímar ar húil de chin. Siafwyd i fe. Ni o'ch Jason rwyd marsin. Einstad níos fan díalta sa bhain seama. Wel, sgwil ymach dy fladar. Well, chud ag mis Jason yn alif. Syl ar imi sé. Dúirt sé go mólach sé sa fócathú. Well, get him good and proper a dúirt sé. Dúirt sé go dúrach Vanessa ar a gó. Níor hiag mé ag an am, ach inis. Well, caithí gur inis Vanessa de bhího. Fydde go dŵr wali. Spiadŵr. Ta sams go maith dod i hero sio. Agus ni ratas y sasta gwyl Jason imi. Ha? Cadw o chlws o chorus gyda sy frishin. Cyddi? Ta sams go maith ar yn sio. Ond dyn ni cena. Ydw i cyntach as chwle hobwysdi ele dar harl hart yn ja ach. Gwyd mi sy'n geri leis. Oh, hello. Bháil am cuine dhéanamh. Iach, cholú agus is féidir. Right, fan mé an lína. Is cyn cwy yn nairoi leis yn nalar is to hyn as baile. Oh, ba sé grand. Fi ar am imicht o vla clia. An stras. As had mar a vín sé. Stras artse. Ag maga fumatatu. Wel peisgele, ta anahas ar am tu echal. Ni ro me súlat go di an dyrdin. Ah, fi ar am siacht an ahoy gal. Fi ruddy, hectic. Ac ar alai ta sin is cúni an sia an alia. Cinolín, laid back. Ah, yeah. Agus ma fi an five sa bale. Wel, ta súla am nach mai. Agus ma fi an tan e-mail an. Ta machas a cyn sydial rod. Ac ar ein os a chanar, is lo sin trwmsa. Gyda fydd hen? Ta mis tau. Really, no complaints. Sna gapan tu gol galia cinolín boring a gumparach le bla clia, na? Neil na bwailer. No. Rinne me an rud ceart a chat nos and so. Agus cedi an scéal fin mália beag sin, céad a hug tú a rus na rún? Ta cwtjif áirithe an mar ece tú hen. Agus sin an áid a chas me le tam. Oh, sha, Tom, ina se hynna chum fwy. An scanlar fádan is na an scéal omlán. Well, is green graffador mar a gwrt me le tanna. Agus cean mai. Actually, sé a héhar a bhés a haspáint ar an dyrdin. Ah, simúl. Sin an fáil mis an seo, nach cha? Bwaithlam gym rat nófar a chujibre. Ta sé anna wai. Fes gym gwyn wei bias, but... Ah, ta súl am gwil tu. Ar endos. Nis tela gom fwy ar endos. Cyn sa dinne e tíf mwg yn y green graph ni. Ta bwyn eleg a fresh am galam gwch. Fan gyfecyd o hen. Siad ar siach. Nancy, cael sfeidla mi yn yfyd. Camel artlet, gypronach. Aes aberlad. Níl sé seo éasca, ach deir mé amach díreach é. Dír mé ar vins a heacht chun cainte leat. Vince? Cén fá bhil sé ceach lár? Ó tá vins go bra. Castí goim go leró sé leat faoi chiar agus donnacha. Tá súlagam go digi tú nach bhfuilm chun cosma ar a phléilead. A hí né tuaréisiste gom. Cúpla nóid. So hile, eisiau, ceol tu spont ysgol. Ar y cwr hynny, ta bael a den ogwn. Rog ta haid do. Agus ceir fwy warcus. Ceir gydir ag y fai o yen egisym. Fan gael sif siop. A ma ma carw part yn warcus. Na ma siad esta ma siol. And yes. So be mynd i gobr yn installation ar un the hi. Ta hyn o wyma call ubi. Agus sy'n fes o yen ag i yen i her fad. Right. Well, you actually care a bit wimsha. Oh, speak of the devil.
Ja, mae gwrna'n sôn yn siohw. Hei. Dy cryn i sin. O, ta na siawyd a poster. Ni'n ffiola be hanna mwyn. Tiwn eto? Tot y cyntio. Beth gwybod at forensic scientist o'r ysgrwyddo i yn yr? Jeez, dwi'n tannu fel siwn o'n. Ac mae sy'n cynnal hypocritical, Marcus. Ni sydd yw ffiol ac i sydd yw tiwna. Ac ro'r sganol an sy'n lydernus. Cyrd? Wel, nac mae'n y dolphins fi ansi, ond i hisgrig sydd i glor y tiwna. Marion sydd na hisgr ffalds gom y cerdiad. Ja, chwnig mis documentary fi siod. Sy'n tap o'n dach, A ni sa goldfish da dorach Nancy dy jay. Nes i Marcus, da intas arm nach rawan oda sy'n atsa. Nach yn trwy'r behat an tiwna. Cyn chwi a marathas y let hen a siamach. Eg corlw dy chalín og saganta a lenaf a warw. Oh, kom a leis céil. Nis is dóil am go feardit imimecht. Ní gádum sa éiste clisa. Cert fi breach. Chwys si sé raig leis nor vi si a súl, agus buachas le dia ganjarna. Ní féidir le bheith churis Jackar híl gwini eile mar seo. Ná áras a gáh armsa mar gwna profisiúnta. In Piemart, ná lig dy chéra is seo a dhéanamh. Dámioch ginvile ag breach, ní bheoh rian agus róise bio. Fech ar a myrt óg álín sin agus muoine. Círa a bháin is féidir an ráha seo dhéine. Is cum a cén tanama thugan tú ar a rochtúr. Dún warú atá ann. Right is lór sin. Inig leat me figanis. Ní bhain na súla rudder be eile úch. Ní lis gom cén fár hána me an seo. Cén tuiscin a bheocha le héad sé ar na cuasaí seo. Ben gan morals mar hú. So, kijk wat een taspant sig wel. Lees heen. Wel, had je kom zien is mooi en vind populair. Dan maar op op voor dit. Ja, pa. Nog wel gakro de geart. No one nerve kite take lover boy. No, honey Emerson. Had ook zo doen at die factor. Ik was een klug om gedit ik al van een installation. Should you want it test? Could you have a chance to horn? Well, I can't wait. Ja,
agus tá ogla ar sin go mbeoine smó áideach daoine na pactarí ná an installation. Tá sé gal háise mar is ceart an átar, Tá sé sú go mór le dheice. Mé, cínta. Come on, Sheila, Jen Jeffer. Tá lá le Jennifer gan na nacht. Well, bargam sa gemacht. Na bhile mar chuisteach ar ein obair. Well, na fan de hiúáil lomsa, na nos go dtíon tam ús mar is dánacht. Cé tá fleanna lagi an John níbit? Ní féidir linn ar rúna sceú go fáil, an féidir. That be telling. Sure, tapit tú lu go leora. Ba dí sa ráit rom ta díana. Caile chomh sin. Look to? Yeah, fic me. Oh, look, na bhac leis an Eddie. What a car sin tad? Steve nacha. Steve, yeah, kif we? Well, me heb mas go das go meidir jong on amach gekint. Ceir na chéile. Forsam mína. Forsam, tikke. Na chunt go brach chu met. I know, just you know, vis a chrakan. You know, Michigus hissa agus roast agus Steve. And all in the picture in the kins. And Sam. Barnum sin verstin in heen. Tad mi ceir leisin? Ní tad mi ceir leisin, it's just tá cinna líimrí an. Imri ar fi roise. Tikke. Ach sin an air húrta heen. I know, it's just stáin go gapan si go bich chéag mé an kins. Go séag tú é? Ce chuig, ná feici tú chula láid. Sam, twins. Swing to good specialties in it. Because you have on when you have this move. But we're not going to specialty. I know what is special. It's just I'm very different from father. Laura to Steve. Komsa. Yeah, alright, didn't we? Yeah. Hello? Sha híon Dr. Ibrahil. Ceacolóir? No, is féidir le é sin a bhína gom nuair ag an ho. Yeah, cén seola tagad? Yeah, okay, ba min sin go luas is féisinam. Slán. Well, Katrina, céad is féidir le má chuite. G&T mar de heile, Denise. Hey, Mac, céad is féidir le má chuite. Can't say the Denise. Alrighty. Ci chuil cuasí le sa bheith? All right, so ein. Am go bírá tá sa féin mar go deall sin leabhar fa chuil thuirt ceart. Thanks. Inis go Mac. Ar chultas aine do Jason ó Dimisha. You're hola. Agus the question ain't Denise, right? She's not journal to scale. Okay, níor an a ceist timpplaí. We wrote at an clicking on one team. Sorry, Denise. The tie is next to what I'm taking wrong, okay? So, Mac, might you go like an exhibition of Esther Schultz Cafe? Exhibition? Come on, Katrina. I doubt and she could be in my style, so. Oh, feeling Sarah Nashke, huh? Says the bloke Esther Schultz at Tarn says Sheila. Shaka was a Guskel's installation. Installation? Should the go there fan he is a cafe. Oh, ní sé siútásta picú na sculpture na alley na lechar mar nach na be bu eile. Installation. Sure gets delicious. Ach do fion sér neisce. Ja, ní sad bit go céisna. Arsteig me se go má, the more the merrier. Tá mé cíit goin lean bhile. Réchaid an se chlár bideo radio amsa. Ní éan is ggóra ligan ar mo chluasa. Agus caithar rud a cinnte dhéanaar san cuasaí cultúrin san náte. Tá náidir fat faricí videos an sa computers, sa mobile phones, agus chaláis nó am se réile gá gunnacht. Is le fear in the microwaves? Sin na sé, na halú. Fu dhearú tá rinn teama gún héin? Tá bola bra sin. Tá mis trúcha leis an ochras. Well, ban tanna bheits an is. Tá sud an bhfuil an blas chub dá chéanaí. Bhfuil éon dear leis na talents at atá. Ó, sure, níl dead dá leid lofa. Agus ní maithe tos na fós. Cén chuoin aíonn tú? Scosúil nach bhfuil nervs a chur teachar ar rénos. Bhfuil cá mé adháil bhfuil mé rudín beag nervhí seach. Well, ach se bhain sé súla sin.
Fan go bheice tú be gacrúd aus. Má céad háirí man daine na picture í láfa. Tá nó ar nóí. Ná bí peachbúir a faoi sin. Tom. Yeah. Just come here, Kissad. Tá man fródú lasad. Tá gachfuid am is siúir, gur mad. Ach, leor mar sin bheith sa storgar ma hetí. Oh, hi Vanessa. Hiya. Cer go tú? Go ma. Brenna, bhfuil go le pinta? Oh, no, Liam. Ah, come on. She's tíag le ceann. No, tá náid gom héin agus buine mé tanna bhas. Ba síle agus Marcus ag go bur an installation sin ní ar bhd cosú. Na bún go brenn seo le taine bhfuil. The Sixth Sense? Cinn sais meachtaán a bhesan tú atána? Well, ní mar rá. Déit an cóúidir háirt má tú ar, No, fecin cóhfuil sé seáil, no, Liam. Tasí mu bhfuil am héin. Ihe jazz ciú na bheith héin agus Bruce Willis. Well, ins máid ceach gceach le se. No, bud No, Liam, mar ar an tú focail le maróim a thu. All right, mar sin. Buchaí bhád, ó héin agus Brucey. Slán. Slán. Bhí sé sin go chiintach. Gur míle mád, Tom. Tá fáidir rud. Cead bhí bhil teopnis? Á, ní féidir. Sin nach bhfuil tosam? Ceir deile bheith chun? Má mar sin ábhartla de flámás. Tá béle dhéana is minic má sin an tal bheith é. Ó, hinnéad. Ce bhil tú? Marh tíirseach. Bhí lá an na chrú agam. Má cead bhí tíine? Chuine mar go te? Jean sé Michael? Tug weimse, tá sé anbhlasta go jo. Tá brnam tamach ní bheith gur míle magad rénas. Well, beag lena fine agad ar leid. No, ní tam, dar riúle. Ná habar ghfuil tú trééis titim mac leis ríist. Nílam, ní acha mé fiúháin. Tá sé déna cuasa. Dhéanana glunna fion na maithascuid. No, colla tá weim. Ihe luair. Yeah, ra mé colla. Well, ceart golóir mar sin. Má sé sin atá weid. Íhagi. Íhhaid. Tá bheile. Sol chun gaí? An áid goin going héanaan is an ihe omláán? Tás an bhfuil sé oké. Tá, thula a héanaí. Tuir se tarí. Nis, có rámuid? Ó, min seach. Jesus Christ. Taig. Ce chuid annig dúisteach? Féte me hiocht agus sannacht, mar as mian na héanaan is. Tíach mu bheith cáirtiúil. An cháirtiúil. Nach bhéiteach Vanessa. Agus ún teile tain ar do hábhín só. Nach teas mar a hála se. Gúil ún teile tain, le go bhéta mu rint ama chaile chéile. Fé plé go arcas agus an traisin aige. Is fear go tímocht an isis. Ba síle ráis amar be. Imi an isis ar an buinte nó léimé ar na gardaí. Náidir sin is Vanessa. Níl tú géar an chóisiidhag fríomhaideach se bhí sé suasa bhfuil. Mar tá scélín be gamáid. Sma dat scéalta má? Sma. Fadó, nar bhí me sem a gasúr. Bhí colónín be gam. Bit bheag álan. A chlábáin chu sír stré. Ar fe seachtaine. Chórta mewn counter, no gwyd mei. Mari. Ywch si tafon, ni'r hannes eisiau gwrsa. Agus chwr se ffeol ymachti. Agus stric ni'n om. Nif. Ac se nif gom a gaif. Ni'r wai medi efo, agus cwini mersiwn gwyd ni'n lot o'n iawn. Ha? A chanol. Ni'r antyn ach gair.
Gair. Íbir tusa Jason armsa. Ma bach ball imi wem. Your yes what you need of Vanessa. East. Na bertada. On scaling hart. Finish. Fuck me slánad. Ó agus tú déir a bhacha tí na stór. You run me on Scotty Reef Whale. Get on with Vanessa. Vision Shaw, Sonoris on a fannach there. Kevin Shaw fannach that. God, if you can do it, you'd fatty, sir. I'm conquered like Mac is psycho, eh? Kevin Vanessa. Tiger ba.